Youth beto ekira sibitari ndagwa metera wandire nuje wandire gitarira tianda wa mitemero metenda wa mweri jwana mweri jwa 10 wandire mweri jwana kenda yoma auditor general akeja kuthithia audit ethero timutinya jo mwojo wa kikwa ria thona tukonyua utengo getu simple witete utengo ge ora twittera kwa turenda kunoga kiana njere kura na onde aspirant umwe inkuga your time is over dai heshimu orante bakwenda guchinje utongere bo Meru. Asante sana, Mungu awabariki. Ngangino peo Leverage tumbe mwadhani. Asante. Betawa Reverend Isaac Mutuma nangantive ngavana no ngavana mbere you know ngoe bane okaria Betawa Reverend Isaac Mutuma to thingia the minister wa kanisa ya Methodist na nini deputy governor wa Her Excellency the third governor of Meru County Mheshimiwa Kawira Mwangaza. Oni nderiwa sauti ya anto ni sauti ya Murungu na Meru County eriwa governor ni mama na woni ndeklanje nderiwa governor Wano tuirani bwe bwengire moi na bwareta democracy niko kinyanga ngugiro ritere ugachoka kwa tweka wowe utena masiara ko gatweka ni wenka Meru for the last almost 40 years nibo ya wetekerie ngai na athari mana oya ngai athari mere na wowe Meru from 1980s ngai na athari mete Meru na another breed of leaders been a new ideas, been a new energy, been a new visions, been a new dreams for this great county of Meru. Na kwa uneboya oya uo kwethero kiwa bobwe mpanie ni neshima. Ndiromba ntoba Meru. Tariki kenda Mheshimiwa Lenturi, Mheshimiwa Kawira. Tuetekerie antoba Meru baanie mukuru neshima pole pole tariki kenda heshima buruna twamuliongaira na muno nto Kawira ka gavana wa Meru na oyo ingai omukiretie na imuthinjeri wa Murungu batu tukamukuru heshima tukamuliongaira tukaritaniria ngwe na kumukonsult lakini tutenda tukayasia tutenda twa nteto chiorongo iretherete akirita na chiongugi tutenda tuitana manto ya corruption tutenda tuitana manto ya tribalism ya nepotism turenda kuromba manto yaramea nonto imukuru bowito kwangri na kwa uturiwa gavana ni mama ntariria manto ye uri ya mukuru nonto ntegomeana reagirire oni ne shimarire nene nkumuromba netekiria Meru bandicide ni boya Kankwenda tukuthomera 18 tiga kuisitha utumaira tundikoi twa antu batina kuwatira nontu kithira koi man enough ko ke yawa fire case yuko challenge qualification ya Mithika na Kawira ene to tumire nyantu baona nya weta kotini nyo ambo nyo wangarama batumba kurenya beterurio ka kubairio bakeya na ko inkwendo kwira na simari nene na inya muno ati muamuzi urobwiri kwa mwanu karan kana no tirani ni IMBC na iri IMBC inyantu kututakinya nao na toeta na nonto bwa urakisi na tambo nambi ngakwenda okwira father that uwe ukethira wi muntu rothwana cia high football player timu irengi yethire tikuo aewa wokoba akana akikumacia kiwa
niwe ukari the best player no ntukutuka rungi uchetha itikiria tushindane kianine katiba ya Kenya article 1 you are power ya mwananchi ni sovereign na power exercise wane antu barabari ingiri kura democratically na democratic elections na chikathithio tariki 9 mweri wa 8 utianga bana na kweria kureta frivolous stories na iti nao ile iti na kuwatira nikenda uthwanyo watua. I have a lot of respect in heshima kia our judicial system and inauma by end of today ka tomorrow ukethe abukinywe kana but I can tell you Kenya my mind ya blind ke sheria na petition hiyo ukanwa wateita twatrima na ndebena very good na brobu iri kuthithia thai ko withe kibanga brokelesha Ameru issues ya tukurisi nyake michemanio netu budget set assigned sheria ria twana in area riri ajabatona toria mantu ndawa ubigithokira antu no mererie ndawa na achietire toria barabara utikingi kuonania ikaburo kaburo yo si town na kaburo icha family yaku no ntu iwothitha chacho na nyo siekira ni kweria uskimu biashara ro kuendelea ku retain perpetuity yo tura kuchoka cha kaburo antu konde ku ukiwa ko empower ka na towesa program ngiribe bute uba na utinyeti ya kiukithera kirio kiotetheria ngekuru na ngekuru itumba kuendelea kwa empowered na mbecha mukuru akiwa ni ciumite acio so please antu angwe a famous saying muntu mwa nontu kiro kumburagi na kio no kwira antu ati no thoma avant bombe ndondo kura 95% ya antu Ameru batathoma avant 95% ya Ameru batindigiri lekubo ene na iba sustainite economy ya Ameru kinyabo baibwiri kwewe shimario baraba tutu na degree tubwiri kumenya ati degree to qualification ya utuma turumana kana twayira antu babangi eshima degree ni karatasi yo theri kwa tuika degree ra utemetumira kwerio change ya maisha ya antu barabangi ko when doesn't matter what you know na abandi ko thano ari ku not on tato na nyansa certificate ya abandi kyake na maana ri na kithomo kyaku na to tumirite kutethia no change ya maisha ya antu Ameru no try it for the last 5 years na case ko kandie ku kinya ke manifesto burawo wa utethithia kinya 50% ya undubuo buibu important ura Ameru bakwenda kuibwa na wina greatest responsibility no ntuno buri kwa accountable no buri kwithia wibelesha bura wathithirie wikwa miaka 5 na tu tuenderia propaganda ntatenga milioni 100 ntatenga kubanga kuthithia tukathithia we are tired of that story so my good friend mzee tunakuheshimu kama babu na sababu tunakuheshimu kama babu na nondo kwa twekaka urakurire akiri yambiria kwina manondo te wokuwa ukwenda neo is biological muntu agendelea wora ukura na maisha ye sinelete sets in after 70 te woni scientist uria ni mandaktari nya psychiatrist nyoriku akwira komba kwithikio ntutete network so tutenda wete kiheria batwe antu Ameru beto simia na uwe beta kuthimika na uwe so na uroko menya thirikari yongwa cash transfer program ethero muntu wikiri kilisi thirikari utumairo ngiriri owe na miaka 78 no buri kwekirwa utumairo cash transfer so inya Meru irenda antu baina inya ya mithika na kawira bara amuntu bahamwe no wabaritira na bonguhi ene mantu a story sio mami ukayetwe ni antu no ndote kombo taura mandu yao tafadhali I am sorry tutukutane kwa ndepe najua kesi twamithiria twameamba umaburungame no ntukotse tuche kongoma na uma ite tenarodho anacia kwi mauntu yario na ombere tukemenya tukiariria we are conscious that system yetu ekumande mwankeuru so ukethwana anacia kwi muntu umba kuthwania umba utethia tafadhali kutiombekana na ntenda utumira itorura Kimeru katuona nende bene asante bwega kwando mwira ngire narua nirio tukwijite kuretera king'ang'i maratasi na jora bwije king'ang'i nethiritwe
nkurukie mwaka jumwe akiuga kawira ateta skuru na ndauga king'ang'i kamukirire mbonera kwenda kuthithia na athithia bwega muno atumira antu bawe kenda bandeta kotini kuma rukiri turokere aja na gintu gya kurigaria mawakiri ba king'ang'i batiokaretiari twejete na maratasi ja degree cionde ja primary ja secondary bionthe na nkunia na monkana ndi antu ba king'ang'i ba kuingisa barindi na batena maratasi bauga bagacwe maratasi ya mega beje tuendelee kugamba kwa tugatonya kuka iritha yene cia thaithano tuendelee na egamba lakini kwenda kwira baba king'ang'i ugantere gita kairi thaici mbwiri kwethwa nenkerete ekuru ngirije ngambuti mbwiri kwethwa nenkerete ekuru magana mugwanja mattress mbwiri kwethwa nenkerete asura singirida tumirengeti ende kuma egoro nunterete gita tafadhali ugantere gita ntina ria guta uri baba no thunkumire ciaku ciang'ana no karabwega kana kamiru kare amenyerete na karankaritie gatikarite bwega ogikara na ugokire na gicikoti juro kuria na njara na kuya kwa ugontera kanya igotera mwakuruti na murengeti kagita igotera kanya ndengitho mwana ndengithomithia na aruwe gita kango ukoromba tafadhali ugantere gita kairindi na ngugi cia kurita kwa ukethanu itete kwe kurema ekwetira ndema na ndenda gukuhakikishira ndigiri ciakwa nijire certified valid na ndathoma na ndakuruka na kinya ciaku ugawe nacio tutina hakika no tutatonia kwa nkuromba o wetie ciitha kinya gwotwitira ciaku tucione no ntunte gwetikia kuringana no tho wa king'ang'i no rio tingugia itete kethira areta skuru monkana ndi nko doubt kithomo gia king'ang'i no nto muntu uthomi atitejera bangi gita muntu uthomi atireka iria mbeca cia miru ciwa muntu uthomi ndawa cibudi kwethwa ciena sibitari ibudi kwethwa ciena ndawa muntu uthomi barabara ibudi kwethwa cibui na ndi inko doubt mantu ja kuthoma gwa king'ang'i ariti bongo geba budi kwethwa bakire yagwa bwega ana bara bathire KCP monka thai barenja ende king'ang'i na kuona guts cia gwikia antu kotini ndiendo kwira oti na mbati tugacemania ndebene na ntare kinya irio ndeta gukiriwa na ngakiriwa na tugacemania ndebene no ntu ndina bionde bia bikwendekana kwa gavana wa Meru na bidio tiramenya 80% ya Meru eriuga gavana ni mama kwa unande tuliza na wetekeria no shindi no tembi ni okeja ciomba gocincia maindi cia Meru Meru orende ibandi saindire no bakwenda gavana wao na tonge imwe kurojo kumeno geta cio maragara ojo no aweta gukwanya karukire king'ang'i ojo gutere gita keja gutinda kotini ndiendo kwera turenda kuthondeka kaunti ya Meru antu baumairanda ni bakeja kuona maendeleo tigo uwe na madharau ja maingi na ugo kugo utashindwa ri weta gushindwa lietu enelea Yesu Kristo kinyango ria thauga atashindwa ende ntuko emwe na acindirwe aringa kibara uria atishindagwa na uria atishindwa na ndaundi aramushinda na ndienda kwira king'ang'i o ungo ria tho acindirwe ndaundi ntariki kenda rukire weta gushindwa na thainya itekinya king'ang'i utisarendete ugo gushindwa na mark my once bwega king'ang'i ugashindwa no ntutengo giwitirite ya Meru mbeca ciatu kairaurire sibitari ciatu itindawa ana betu bati kuthoma barabara ici athukire misare te kuri wantu manifesto era ugite otio winio na ndika nkwenda gukwira gatutere gita thai maratasi jakwa jaro turombitagia ndina jona makunia kotini kambeterete wakiri baku bambitie kingi ende maratasi ja degree ndina jona makunia na arua na ngweterete king'ang'i monkana ande tulisa boli tupatane kwa uwanja wa siasa ndio hiyo sasa asante atore king'ang'i Hii ni Weru TV.